Ja, Mark Eeman ken ik al jaren. Een paar jaar geleden was ik kandidaat voor het Europees Parlement. Toen ben ik ook op Aruba geweest, hebben we ook campagne gevoerd. Ik ben nu kandidaat voor de Tweede Kamer. En ik heb met Mike contact gezocht en hij was in Nederland. En we hebben goed bijgepraat over de uitdagingen waar Aruba mee te maken heeft. En ook de relatie met Nederland, zeg maar, die nodig blijft. En daar hebben we een heel mooie uitwisseling over gehad. Nou, ik vind het belangrijk, zeg maar. We hebben daar eilanden waar we een hele nauwe connectie mee hebben. Vanuit het verleden, maar ook in het heden. En ik vind altijd hoe Mike het uitlegt, dat is een hub eigenlijk ook richting Zuid-Amerika. En dat vind ik altijd heel erg tot de verbeelding spreken. Waar we denk ik als Nederland ook nog wel meer mee zouden kunnen doen. Zuid-Amerika is ook een grote economie met Brazilië, met Venezuela. Grote landen, zeg maar, die ook economisch, zeg maar, wat kunnen bereiken. En daar kunnen we als Nederland via Aruba natuurlijk ook een goede toegang toe krijgen. Nou, als ik in de Tweede Kamer kom, zou ik graag woordvoerder ook willen worden op deze portefeuille. Dat ga ik proberen. Of dat lukt, dat moet nog blijken. Maar dat zou ik zeker doen. En dat is een belangrijke kans, denk ik ook, om die verhoudingen om die nog beter te maken. Suleiman Karsenklein, kandidaat op Parlamento Holandês, report dat een reunião fructífero aqui na sua casa. Como vai? Sí, eu estou contento por sobre amigo de Hopi Anyakaba e para nós é importante que no momento que persona não põe na mesa disponível para escolher rumbo de por contribuir na reino, contribuir na política e política de no mesmo país para nós por querer em contato com nós. Lo qual é muito importante e me assim é saído de Ayanan que não unicamente é político não que já está de uma posição de zona que está dando atenção, mas também é zona que está desarrollando sobre e aprecio da hopi grande também que bota desarrollar uma relação basada arriba ideia na mútua e não diretamente arriba posição. Meeting persona nang ku mitamira kinanang ku anteriormente estava minister, estava membro da Tweede Kamer e timbiar que era pouco estranho que ainda me chama não, mas que kuna not imposição mas passou na Holanda constante tiki mais duro. Uma vez que bo sali for die pantalla hopi vez botou o lubida, pero toch me queda em contato com ele e mira com o mundo tá drai volta sobre awe eta back ding política e com apreço especial também para Aruba, para minha persona, para a atenção que sempre ela quer dar apesar que não está em política mas eu eta prominente lista di CDA, probabilmente lobbira membro di Tweede Kamer e tem hopi interesse para estar ativo com o portefeuille di Koninkrijk Relatie. Ora ding e constellação di Tweede Kamer e comissão special dedicada na relação com o reino, botar mais gente que conhece nos países, conhece nos aspirações e aí mas compartilhar com ele também alguma ideia que nós temos para o desenvolvimento. Mas expliquei-lhe com nós cerrando o capítulo de tema que hopi há então de discussão para assim nós podemos enfocar o tema novo para o futuro do reino em contexto mais positivo, não de diferença de opinião, pero de opinião que pode dar conteúdo na e valor agregado que cada país tem de reino e se Karsenklein compartilhar pensamento na aqui que então visita hobby agradável para estar aqui na sua casa.